Prvo pitanje, koliko je 7 puta 8? 56. Glavni grad Brazila? Rio. Koliko kontinenata postoji? 7. Koja je kemijska formula za vodu? H2. Koji je najveći organ u ljudskom tijelu? Koža. Nabroji 3 države koje počinju slovom S. S kao S. S kao Srbija. Evo što sam ti rekla jednu. Sirija. Sad neću kažem Srbija. Dobro. Sirija. Senegal. Sao Tome i Principe. Ko je glumio u Fight Clubu? Nabroji neku od glavnih uloga. Fight Club. Fight Club, to. Brad Pitt. To je već dosta. Treba mi jedan Aha, glavni. dobro, okej. A za bonus našli još nekog. Nema šanse, nema se. Koliko godina ove godine puni netko tko je rođen 1988? 88. 38. Ne, 37. 37. Da. Pa puni ove godine 38. Ne, puni 37. 25 Ja sam je. po tome išao. Da. Ajde. Koliko boja ima duga? 6. 5. Sedam. Koliko? 7. Blizu. Dobro, ajde. I koja rijeka prolazi kroz London? Znaš. I piše minus. Temza.